ayafa. Kodwa ethi amadimoni xa ephumile ayahamba phike ezintabeni. Into ayenza nje mehlele entabeni abanobuya ethi sizokhangela indlu yethu uba umlilo ukacimi na, sibuyele kuyo. Ethi iBhayibhile xa amadimoni efika kuwe umlilo ungasekho awangena abuyele emva ayolanda namanye wabanye abantu awokuxoka noma mina nyani, okuhwaphilisa, okubhiqalisa, okubulala, onzondo, okungathembeki. Awonqane onkathi sani asambe ikhona isizulu esikhoyo phefiye plus esingaphila kuso. Ubone lo muntu sisi akayedwa. Iyawafaka umfana wena amathimoni athi amathimoni yabuza uYesu ngabe bathi singumkhosi. Yabona wena imimoya ibethe yase wena wayipheketisa. Phakwa kule imimoya othi khawuthelethi yazi abantwana afuze utata abo ngothanda usela ungamthanda uYesu. Umsekelo kwesisito into yalapha emanhlaneni umoya walapha abantwana babo abafuni inkonzo njengalo kufana bekhophe apho benda ukhophe kuyo othi esengenele enkonzweni waphuma amaskusho into akayiphumelanga lo mntana behlele ndakuthophe kuyo ukusho imimoya ethi awusoze ukwazi ukukhululeka wena phuma bechophela laro bese ngabantu era madimoni ayazi azokhululeka ayalwa ayakuthutha kutsalo lapha enkonzweni athi phuma uhambe phuma. Yabona ke lawo madimoni angumkhosi awafekethiswa imimoya yabathakathi yasilelwa ya ukusanda kwami ukusindiswa ngexala imali sana wathi ungcwele ngeni fasting for 7 days ungakemi nobusuku nabambe fasting for 7 days nsemthandazweni wathi usuku lokugqibela ebusuku xa ndizokhulula ndizokwehla ngeva kunomoya uphuma ukuhamba wakhona umuntu othi engingamboni uyayibona le ndiphumayo ingumoya womuntu olubuya le eMalawi okubotshwe ngawo ungayiphambili kodwa esispirit usinqobe ngokuzila. Usathana imbewu yakho oyinithayo for 9 months uyayazi impumelelo enayo. Xa usathana bethu umntana kwetshaya ithuba esela ngoku akalwi naye ulwela for the future akalufi. Ngoba wena njengoba abantwana bakho babona apha usathana umbona apha umntana kuba umntana lo muntu uzophumelela soba kudokta. Ngoba abanye abantu abakhulelwa bathola abantwana abathole begqithe enhluphekweni enzima besokola beyincamile impumelelo. Ngoba uThixo enenceba engasangiphele athi uyabona unofungile ndizamsikelela kwinzala yakhe njengoba ehlupheke ekhula wahlupheka nasekudaleni abantwana bakhe ndizobenza abafundi baphumelele bamlungiselele bamphathe kakuhle bambeke ezindaweni eziright. Angeke nimthathe unofungile engekayiboni impumelelo. Usathane eso sinto uyasibona xa elwa nabantwana bakho ngokusicima ulwabo ulwela into yoba bangayofika phaya. And futhi jonga umntana sekhaya njengoba ezi zinto bezilwa nje ngale mimoya yabantwana bakho uyazi amadimoni alwa nabantwana bakho aqale umntwana kumlwa usamthwele esesiswini selihwili aqalisa ukumbhala nokumbhayida emahlathini amnyama ngoba umntana bakho khonapho abotshwe khona wanguloduli wafakwa ameva nezinto kwabhalwa igama lakhe uba netshiswa kwabekwe umzi igama lakathiwa wena Phumzile sozuphumelele noba ungathini akukho apho yakhona akuphunyelelwe emanhlaleni. Uyabona ke xa ulikholwa elingupholayo njengalanda wasekapa xa sephola phakhe elikhonza uYesu liphole elingangeni kwi-ofisi sikamoya lifunda ukulwa nokukhawula inkulu ingozi ozoba kuyo uzohlelwa abantwana uhlele ujongile
futhi bashiwe kuze kuthi awuthela iyanimangalisela abantwana andiyazi sesimilo basithathele bani basifundephi abantwana bami banixakile bayile nto bayiyo ngoba abanye abantwana bakho amadimoni bafakwe ngabantu bebabulisa bayobaphosela ngabo. Siyathandaza ugqibile Ngcwele mandiyithethe la cha nina aniva amen igcwele izembula straight njalo ke abantwana ndini ngeba nekude yekubona umzalwane noma yapho ibhanye emnyama nebhulu emnyama neshiyeka leshente yami emhlobene lebhanye emnyama mama le nto uxhalayo yazifundisa empilweni yazokosa zongathethi into wathi kanti ngoba nishade lapho usuthixo uba ephi imimoya ebophe la family ngoba la family ndiyakuyovisa nabantwana baba funa bona bamba botsho moya la family efuna